अहानबदा मरुओइबा पाउ पुलिस कमांडो ना फाखिबनी हाइबा मियोय अमा नुमित खरगी तुंगदा जेनिम्स हॉस्पिटल दा असिबा हक्चांग ओइना इमुंग मनुंगना थेंगनरे हाइरि वर्क एक्ट मकी मायोक्ता कांग्रेस पार्टी ना लेपली एनडीए लेंगाकना हंदक पास होकिबा बिल असि माइनॉरिटी संगे मायोक्तानी हाइना सीएलपी लीडर ओ इबोबिना हाइख्रे मसुंग मणिपुर फायर सर्विस ना होकिबा चाहिदा महिलांग पुलिसिंग अमगा चनी कुंट्रा निथोय थेंगनादुना यामलबा लंथुम अमदि मियोय 13 गी थवाई कनबंगम की हाइना मणिपुर फायर सर्विस की डायरेक्टर एल नबचंद्रना हाइख्रे खुरुमजरी एसटीबी की पाव मीटिंग ताबीरबसिंगबु तरामना ओक्चरी पाव संदोंना पिजरी चही एसटी मार्च 13 इम्फाल ईस्ट कमांडोना फारगा सजीवा जेलदा थमलबा मतुंग जुडिशियल कस्टडीदा लेखिद्रबा खुराई निंगथौबुंगदगी खोइसम सना जावबगी मिसी चपचाबा वायल फंगहंदुना मिहात असिदा चेनबसिंग आइनगी चैराक पीगदबनी हाइना मिसी असिगा मरी लेनना सेमखिबा जेएसी डिमांड तौदुना ngasi खुराई निंगथौबुंग पुरीबी पुरबा कम्युनिटी हॉल दा वाकत खोंजंग चथखरे वाकत खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा जेएसी असिगी कन्वेनर लाइस्रम कुमारीना खोइस्ताम सना जावबा असि हौकिबा मार्च 13 गे नुंथिल पुंग 2 ताबा मतमदा इम्फाल ईस्ट कमांडो गे टीम अमना सवंबुंग थोंखोंगदगी फाखिबनी मदुगी मतुंगदा लमलाई पीएस ता सिनरमलगा अप्रैल अमदा चैराफ कोर्ट पुथोक्तुना नुमित 13 गी पुलिस कस्टडी रिमांड लौखिबनी नुमित 13 पुलिस कस्टडी रिमांड लौबा मतमदा इमुंग मनुगे मियोयसिंगदा करिगुंबा मखल अमतगी पाव खंगहलंबसु लेते लाइबक थीबदी सना जावबा असि मसा ngamdre हाइदुना अप्रैल 10 गी अयुक अंगनबदा पुखतलमलगा अयुक पुंग 9 रोम ताबा मतमदा करिसु तौद्रे हाइरमलगा हॉस्पिटल पुथखिबनी नुमित असिमकी नुंगथिल पुंग अमा ताबा मतमदा कोर्ट पुथोकलगा सजीवा जेलदा थाजिनखिबनी सना जावबबु कोर्ट पुथोरकपा मतमदसु करिगुंबा मखल अमतगे मेडिकल रिपोर्ट पिखलखिबा लेते जेलदा थमख्रबा मतुंग ngarang अप्रैल 18 गी अयुक्ता मसा नुंगाइते जेनिम्सता पुखलकनी हाइना इमुंग मनुंगे मियोयसिंगदा पाउ पिरखे इमुंग मनुंगे मियोयसिंगना हॉस्पिटल यौबा मतमदा असिबा हक्चांग ओइना थेंगनखिबनी असिगुंबा मरम चादबा मिसी असिना मरम ओइरगा जेएसी ना पुंग 12 मतम थादुना मिहात असिगे चपचाबा वायल फंगहन्नबा मिहात असिदा चेनबसिंग मतिक चाबा चैराक पीगदबनी पोस्टमार्टम तौबा मतमदा जेएसी ना याबा मियोयगा लोइनना वीडियो कवरेज याउना पोस्टमार्टम तौगदबनी हाइरिबा डिमांड असि थबकता ओंथोरक्तबा तारगदी खुराई माइकैदा लैरिबा क्लब अमदि मैरा पाइबी सिंगा खुसमनरगा मखल मखा कयागी खोंजंग संगसिलगनी हाइखि जुडिशियल कस्टडी दा लेखिद्रबा खोइसनाम सना जावबा इबुंगोगी चपचाबा वायल फंगनबा अनिसुबा कनोदना अनिसुबा डिमांडना थौदोक असिदा लेखिद्र जेनरिबा मियोयसिंगी मथक्ता चपचाबा चैराक दंडी पिबीबा अदुगा लोइना पोस्टमार्टम तौबदा वीडियो कवरेज तौबीबा अमदी जेसीना याबा मियोय अमा पोस्टमार्टम दा यहनबीबा सिगी डिमांड अहुमसे अखोइना थांगसरी हारिबा डिमांड सिंग असे पुंग 12 गी मनुंगदा पिबीगदबनी अदुदा मोइना अखोइगी डिमांड सिंग असे पुंग हारिबा पुंग सिगी मनुंगदा पिरक्त्रगदी खुराई माइगैदा लैरिबा तिनसिट रोड माइगैदा लैरिबा क्लब ऑर्गेनाइजेशन मैरा पाइबी सिंग एनी अखोइ खुदिंग मका समनरगा मखा ताबा खोंजंग चप चाना अखोइ अदुम चंगजन जगनी वर्क एके मायोक्ता कांग्रेस पार्टी ना लेपली एनडीए लेंगाकना हंदक पास तौखिबा बिल असे माइनॉरिटी सिंगे मायोक्तानी हाइना सीएलपी लीडर ओक्रम इबोबिना हाइख्रे वाफम सिंग असे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ने हारिबा डॉक्टर बीआर अंबेडकर के चामगा 35 सुबा मपोक कुमन पालन कांग्रेस भवनदा पांगथोकपा थौरमदा हाइखिबनी थौरम मदुदा सीएलपी लीडर ओ इबोबी एमपीसीसी के प्रेसिडेंट के मेगाचंद्र कांग्रेस के लुचिंगबा अमदी मेंबर कयाना सरुक याखी लेखिद्रबा डॉक्टर बीआर अंबेडकर की मफमदा कांग्रेस की लुचिंगबा अमदी मेंबर कयाना हाइकल लेका तमखी ओक्रम इबोबिना मखाताना डॉक्टर बीआर अंबेडकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सेंबगी अहानबा ड्राफ्टिंग कमिटी दा चेयरमैन ओइखिबा मिसकनी महाकना कॉन्स्टिट्यूशन बु माइपांगना सेमनबा होटनबदा लौखिबा थौदांग कौफम थोकते हाइबगा लोइनना हंदक एनडीए ना वर्क एक्ट ngami haiduna amendment taukiba asina leibak asida minority oriba furup singda chauna nungaitaba thokhalle कांग्रेस पार्टी ना मसीगी मायोक्ता लेपली कांग्रेस पार्टी अमदी मसीगा चटमिनरिबा इंडियन अलायंस ना सुप्रीम कोर्टा केस अमा चथरी मसीगी हियरिंग लाक्लिबा तांग 13 पांगथोकनी हाइरि
वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट एक्ट तो अखोई कांग्रेस ने यादे अखोई दी मसी पर्टिकुलर कम्युनिटी अमदा पर्टिकुलर रिलीजन अमदा मसी अटैक तौबनी मसी दी नो सॉरी अखोई याबंग मोइना कांग्रेस पार्टी की दी अमत तवोइना अखोई डेमोक्रेसी चटपति मसिंग यामी हाइदर मोइना पास तौजगरगसु अखोई भारत की ख्वाइदे वांगबा तो पोर्टा अखोई मसी यारोय अखोई की संविधान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ना चेयरमैन ओरगा ड्राफ्टिंग तौरमिसी मसी की स्पिरिट दी मदुगी अगेंस्ट दनी अदुना अखोई दी याबंग मोय हैना कांग्रेस ना भारत की टॉप कोटा अखोई चैलेंज तौसे तौरिने मणिपुर फायर सर्विस ना ngasi नेशनल फायर सर्विस वीक पालन तौख्रे फायर सर्विस ने तौरिबा थबक सिंगथा निंगाई नि हाइना जॉइंट सेक्रेटरी होम एम बेटोना सिंथाख्रे चयोल अमा चुपना चथगदबा पालन सिंगसी फायर सर्विस स्टेशन हेडक्वार्टर इम्फाल दा होगदोखि थौरम मदुदा जॉइंट सेक्रेटरी होम एम बेटोना लुचिंगदुना मणिपुर फायर सर्विस के मार्टियर्स मेमोरियल पिलर दा जनरल सैल्यूट पीखि मणिपुर फायर सर्विस के डायरेक्टर एल नबचंद्रसु सरुक यादुना मथौ पांगथोकपदा लैखिद्रबा फायर फाइटर सिंगदा इकाई खुमनबा उत्पा ओइना हाइकत लेकत तमखि एम बेटोना फायर फाइटर सिंगना महौ लांगपोक अमदि महौसागी खुदोंथिबा थोलकपदा लौरिबा थौदांग यामना मरु ओइ अदुबु मखोइना लौरिबा थौदांग अदुबुदि मियामना खंबी उबिदे मैहौ लांगपोक थोलकपा मतमदा मदु कन्ननबा होटनबदा नतना मखोइना खुनागी कानागदबा थबक थौरम कया अमसु पांगथोकली मरम असिना फायर फाइटर सिंग अनसंग हेरोनी हाइना लौबा याय हाइखि DPIT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना कोई लोकल पस केनोदा कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में कोई होनो कन होने जरी एजेंसी मना कोई फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड से चेक तो बिरका ना को मतमदा कोई डिपार्टमेंट ना अदि याम लाइन ना नो सीपीबा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट पीनोगी कोई प्रोसेस अमा कोई होननबो यमकता कोई इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी में कोई सेमगा लेजरे मणिपुर लेबिबा एलिजिबल कोई केनो थर्ड पार्टी होबि आवसिंग दो जितगी होना तौबिरगा कोई डिपार्टमेंट दा है अप्लाई तौबिरका ना रेस्टार्ट तौबिरका ना थर्ड पार्टी एजेंसी होबि वाइसै थमजगे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट जे कोई खाताना कोई ग्रुप तौनबि तब लोकचगे डायरेक्टर एल नबचंद्रना लिसिंग अमगा चमापन निफु मरी के अप्रैल 13 दा मुंबई दे थोखिबा अचौबा महौ लांगपोक अमा कन्ननबा होटनबदा फायर फाइटर हुम्फु तरेट मथवाई थाखे नुमित असिबु निंगसिंगदुना ngasi इंडिया पुंबदा नेशनल फायर सर्विस वीक हाइना पाक सन्ना पालन तौरी मसिगी सरुक अमा ओइना मणिपुर दसु थौरम मसि पांगथोकपनी थौरम मसि लेखिद्रबा फायर फाइटर सिंगदा इकाई खुमनबा उत्पा अमादि मियामबु वखल तामिननबा अवेयरनेस प्रोग्राम सिंग पांगथोकपना मरु ओइबा पांदम ओइगनी मणिपुर फायर सर्विस ना हौखिबा चहिदा महौ लांगपोकी थौदोक लिसिंग अमागा चनीगा कुंथ्रा तरुकी थौदोक थेंगनदुना यामलबा लन थुम अमदि मियोय 13 की थवाई कनबा ngमखि मसिगी मथक्ता इसिंग इचाव चिंग निंखाइबा उमंग मै चाकपा अमदि युहार हाबगी थौदोक कयादा मियामगी दमक मांगजिल थाना थेंगनखि हाइखि 2024-25 दा पुन्ना मयो लांगपु की थौदो लिसिंग अमगा सानिगा कुनगा हुंदोय अमसुंग स्पेशल सर्विस स्कूल थौदो 36 की मथक्ता थेंगनदुना लुपा करोड़ कयाना खुजिंग मयवा लन थुम कनबा ngमखि अदुगा लोइना मियोय 13 की पुंसी बुसु कनबा ngमखि मसिदा सुनातना मतम मतम की थोलपा नेचुरल कैलामिटीज अमदि फ्लड फॉरेस्ट फायर अर्थक्वेक नसिंबा तौदो कयादसु मियाम की नमक मंजिन था नथबक तौदुना लाक्सरी लोइना स्टेट असिदा सुनगरबा कुसु खुलाई मतम मतम की नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर कया थोलपदा थेंगनबा ngमना की दमका अनोबा टेक्नोलॉजी की खुलाई क्या लेना बहोदसरी हंदक चहीगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड न पीबा एवार्ड ऑफ कमेंडेशन सर्टिफिकेट पीनबा लाउथोकपदा मणिपुर फायर सर्विस के मियोय अहुम यावरखि अमदि चही खुदिंगे मणिपुर फायर सर्विस दा पीबा बेस्ट फायर फाइटर लिसिंग अनि कुनमंगा की मना मियोय 10 दा पीखि तुंगदा मणिपुर फायर सर्विस इम्फाल की फायरमैन सिंगना महौ लांगपोक थोलकपा मतमदा तौगदबा थौरम सिंग डेमोन्स्ट्रेशन कयासु उतखि चाकपदसु अमदि ग्यास चाकपदसु मुथप्पा याय हाइबदो मयामदा हमजबनी चाको मतमदा मरीफुमा थोइलक सुबा इंडियन नेशनल आर्मी INA ना
India bu ning tamle haiduna India gi leimaida flag hosting day gi thoram ngasi Manipur gi Governor Ajay Kumar Bhalana Chief Guest oiduna Moirangda leiba INA War Museum cum Martyrs Memorial Complex ta pangthokre. INA War Museum cum Library amadi Moirangna INA Local Advisory Committee Moiranga Department of Art and Culture Government of Manipur ga kusamnaduna INA Martyrs Memorial Hall da pangthokpa flag hosting day gi thoram maduda Moirang AC के MLA ओइबता नतना INA Local Advisory Committee के Chairman Su Oiriba Thongam Santi ABP-SP NE High Journal President Retired Lieutenant General Konsam Himalay ABP-SSP Punjab Pran की President Major General JS Nanda SM 57 Mountain Division के GOC Major General SS Kartikeya SM ICAR South के Major General Raf Rob Amadi Manipur Government के Art and Culture Department के Commissioner M Joina Sarukya की Governor na luchingduna thoramgi athoiba mithungnen singna leisu katuna ikai khumnaba utke thoramgi manung chana INA Martyrs War Museum su yengkhe tungda Governor na INA War Museum gi oiba official website ama launch sobaga loinana malemgi ani suba lanjau gi matamda Sizin Narambani haiba tongan ba mioi kayana leibak tauba amadi yumfam taubada thengnarakpani haiba ariba matamgi langi khusukhulai kayasu yengsinke INA War Auditorium Hall da pangthokpa Marifu Mathoi Anniversary of Flag Hosting Day gi official function da Governor Ajay Kumar Bhalana INA na Manipur gi Moirang haiba mafam asida leibak asi British ki khuttage ning tamle haina INA gi firal chingkhat kiba numit adu aikhoi gi ning tambagi mahau adu khakta natana malem gi leibak singi mangda British pu maithiba piba ngamle haiba gi chawthok chaba amadi numit adu da INA na pikhi masida natana ning tamba haibasi niraga laugadaba nate isagi ikheng tana munduna laugadabani haibasu takli INA amadi INA ga loinana lalhau adu da sarukya kiba micham amadi lanmi singbu thagatbasu fongdokhe mahakna makha taraduna Moirang haiba lamdam asi yamna historic oiba lamdam amani India ge ningtamba ningsinglakpada Moirang kanthokhlamba yaroi asigumba Manipur gi culture nainarakpadasu Moirang kauthokhlamba yaroi Moirang haiba lam asi malem gi mepta lam amagi leifam khak takpada natana masibu historic palace ama oina ahenba mityeng changba mathau tai haiki From its rich cultural heritage to its brave sons and daughters in the armed forces, Manipur continues to uphold the values of courage, sacrifice and unity. Moirang is also the cultural capital of the state. Let's take inspiration from INA's fearless march and renew our pledge to work together for a peaceful, prosperous and united Manipur. As we pay homage to brave souls of INA, let's also reflect on the values they embodied: courage, unity, sacrifice and love for the motherland. Let's ensure that story of Moirang is told, retold and passed down with reverence it deserves. Today, Moirang is not just a location on the map, it's a beacon in India's nationalist memory. A sacred ground that reminds us of cost of our freedom and strength of our spirit. Let this day serve not only as a remembrance of the past, but as a renewed call to duty, to uphold the ideals of unity, democracy and patriotism. Jai Hind. Lamdam asida lairiba Gaura lining chatpa imung singi oiba sajibu chairau bagi thoram Manipur gi mafam kayada pangthoknakre. Thoram asida lamdam asagi imung kayana haikat laikat tamduna lining thau laimaral khurumjaraga mathe lukoi kaya thongduna imung manung haraungna chaminanaba khaknatana laikhidraba ahal laman singi mafamda chakluk tamba oina thongal wangmadasu chak kathokpagi chatnabi pangthoktuna lakli. Govindaji Temple Board ki makhada Manipur Pandit loisangna sinduna sajibu chairau ba chaithaba gi thoram konung mamangda leiba Govindaji Temple da pangthokre ngasigi thoram maduda chaithaba ari anau sinaba haiba larik amasu fongduna miyamda khusinakhi handak chahi gi saithaba asi ningthaujam ibobi maiteina oikhi thoramga mari leinana Manipur Pandit loisangi Pandit
ngari yambam khombana sajibu laken tairakpa haina ari anau sinaba thoram asi lai khaktaktagi pangthoktuna lakli matam amada mioi marina sajibu thana lakpada chai matonda sarik thangduna sagol tonglaga maikai marida hayengdagi anauba chahi haurabani haina lauduna chalamba adu hiyangloigi matamdagi tokhiduna nupa ama khakna laining thau pakhangba amadi ningthaugi mamangda khamen chatpa setuna ningam samji haptuna handak chahigi lamdam asagi awa ana tagadaba laina laithung pumnamak aina puzarage haina chaithabagi thoram asi pangthoktuna lakpagi thoram amani haike Mumagi lakadawa patahudi timu laimu tindai laitaidana leibaki oiba amadi mioiba kauba sigumaba kanglup sigi hena afaba nungaiba pinaba haidana leibaki oiba lai sagai oiba lai khuding makpu sajibu lai entar ko matamda koina khoromjadana leibaki oina natragana sagai oina mayam se khoramaga sajibu chairauba haibase pangthoknadana lai Lilong Chajing Purairomba Eco Park ta Langthabal SG MLA Karam Siamna Red Rose Cafe hangdokre Tharamga mari lainana MLA Karam Siamna Lilong Chajing Purairomba Eco Park asida open gym hangdoktuna matam kuinadagi hauraga miyamda hakchang sajalgi khudong chaba piri masida natana Eco Park asida miyamgi awa pothafam lam koiba lakpasingge midek fam oiraga lakli park manungda acha athaki polam pusinbadaki chakhairamba masilamba thengnei akoibada ngai hak famlaga karigumba ama chafam leitabagi khudong chadaba asdu leitabadi nate adubu cafe asi leirabadi khudong chahalagani Lilong Chajing Purairomba Eco Park asi maru oina mahausagi leizariba akoibagi fazaba sing semgat sagatlaga yokhatuna thambani maram asina mayai kaba nisaga mari leinaba makhal amatagi polam pusinba sizinaba athingba thamli Pochai pusilaga charaba matung lanthokhlamba chakhairamba athingba leiragani Eco Park asi yengba changbagi fees laude park asi miyamna chingda chatlaga ngaihak pothabagi nungaiba adumak mafam asida fangbana miyamna pamna mafam ama oirakli lakliba singdasu awareness oina akoiba mafam singluna na thambagi chatnabi hogdoknaba para amasu mafam asina piba ngamli masida miyamna su mateng pangbiyu haiki Bayam lakpiyo koi biyo sida koin awareness mapi namna civic sense lehenba live mission sida the purchasing the scattering the honda side the column the bagi the praja sinda cooperation bibi naba aja bagaloina na the top top sakta ma thamna na honari Huzigate mabrema tang lauminasi Honglakliba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakningba phawdaba puk nungaitaba khong hamba nungairaktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. This World Health Day, prioritize your health with Seizure Hospitals. Join our free ENT camp from April 7 to 12 at Seizure Urban OPD, Kisampat. Consult expert ENT specialists from 9 a.m. to 12 noon. Get 15% discount on investigations and 10% on procedures. For more information, call 9362-808-231. Matamgi nungsit nungsa amadi ayinga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Break matung makatarakpa pauda Chahi khudingi Sri Sri Govindaji Temple bonus sinduna sajibugi punima khudingi pangthokpa basanta ras ngarang gopi chamaga kuntrana Sri Sri Govindaji da katkre ngarang Sri Sri Govindaji gi mandapta pangthokiba basanta ras katpa aduga mari leinana Sri Sri Govindaji Temple board ki section officer Manohar Mayum Baris Sarmana handak chahi ke Sri Sri Govindaji da kaliba basanta ras ase gopi masing khwaidagi yamna saruk yaba ras amani Rasasi Rajashri Bhagya Chandra Maharaj ki matamdagi hogduna liklam kaidana pangthoktuna lakpa thoram amani adubu laibak thibadi mamang chahigi oina laibaki oiba irangna maram oiraga Maharaj pangthokpa ngamkhide chahi amagi manungda ras ahumlak pangthoi ngasi pangtholiba ras asina basanta rasni mera wayungbada kunja ras aduga mera wapukpadana Maharaj asi Rajashri Bhagya Chandra Maharaj ki matamdagi hogduna Govindajida pangthoktuna lakli
Govindaji Temple Board na sinduna chahi khudingi pangthokliba ras makhal ahum asi tangai fadaba lining laisongi oiba thabak thoram singi masida harau kumhai amadi nungaiba phongdokpagi wafam leite Raja Sri Bhagya Chandra Maharaj ki matamdagi liklam kaidana pangthoktuna lakpa thoram paring adu khaktamak Sri Sri Govindaji Temple Board na pangthokpani haiki Festival maming palle haidana harau kumai nungaiba harau ba oina ubunsu ubigano koi lepaki awana tari punamakto sa koi saru yajari amadi koi Govindagi leiba parampara gi niyom su ngakte yadabanina adugi tawum thokpa niti niyom to kak tawjabani Manipur Chairak loisangna puthokpa Chairak ki famlon amasung Chairak ki famlup amadi Khuman Ningthorol amasung Khuman Kokpa lai oikiba Lairik ani Chairak folda Chairak ki famnaiba sing amadi Bigia Garot ki famnaiba sing yauna phongkre Mapari mangang amasung rohot angom ani ki mapong numit ka mari leinana ngasi mari rak subha oina Rims Blood Bank ta AP bagi kem ama pangthokre ke maduda miyoi kunromna ikat ke birthday ni haiduna ithak irangda ka hena mai onsin bagi mahuta ikathoktuna miyoi bagi punsi kanbada mai onsin si haina AVBDG treasure oriba Kumarjit sarang themna haiki India ge ningtam ihauda achowa thodang lokhiba Indian National Army na British ki makuta ge ningtam le haiduna ihan hanba oina India ge laimaida INA gi machu ahum gi mayaida kai yekpa flag moirangi kanglada chingkhat ke ba nomit pu ningsing ba oina ngasi marifu ma thoirak suba flag hosting day ga mari lainana INA War Museum kam Library and Advisory Committee na classic backpacker ka kusam naduna bike rally ama maibam lot pa ching nambol dage moirang INA fawba chatkre 33 Assam Rifle ke Brigadier Ananya Boral amadi INA Memorial Complex moirangi advisor Dr. Gaurabiduna lamthakiba thoram aduda classic backpacker gi biker chamana sarukya ki INA Memorial Complex moirangi advisor Dr. Gaurabiduna wafam kaya phongdorakli aroibada maroiba pau amuka hana pizari Police Commando na fakibani haiba miyoi ama numit kharagi tungda Janims Hospital da asiba hakchang oina imung manungna thengnare hairi Wak eke mayokta Congress Party na lepli NDA laingang na handak pass okiba bill asi minority singe mayokta ni haina CLP leader o Ibobi na haikre amasung Manipur Fire Service na hokiba chahida maihau langpok listing amaga chani kontra ni thoi thengnaduna yamlaba lanthum amadi miyoi taramathoi gi thawai kanba ngamki haina Manipur Fire Service ki Director L Nabachandra na haikre Huzik fawbage na ISTV na pizza pa pau matang asda losinjari miting tabir ba pumna magpu amuka na krumjari